Ya, ayo ay saadan sa gali balay dahabshiil wal ku sugay mude dahabshiil way mude. Ya, iska gabada dhaye. Hello. Hello, is this Amin Sharaf? This is our UNC officer. Ya, may shagoy balay. Ya, aywo, may shagoy tibiyale, may shagoy tan duga makasoyo. Hi, I'm UNCR officer John Williams. I'm looking for Amin Sharif. Ya, ayo ninkan wala shagoy an makasoy ba Eden. Baba may rapti ya kaina usu. Ayo igar kay mobile kala sa gali ninkan wala shagoy na makasoy dhaye. Ya. Baba ne hilu hun lidit weere hilu wala shukan su dile koy ko de marki wala barada yembi haysaday beero jira uni ne diway bakalay ho. Ad horta sidaa badoom dhegas arkoy bad yaa ganfuurka aan surunto anta nin gaala sa gali kalay wali koromoy makasoy ad may kadar ebiyal koy ilo waran ba may wa. Hello, who is this? Hi, I'm UNCN officer. My name is John Wayne. I was just talking to your father over here. He's been posted to get a flight out to America, and I've been calling him many times, getting him messages, no received calls or nothing. Tell me what's going on with that. With that being said, he's ready to be deported or flight out to America. Baba, ninka se make day. Intas mara falai likin si DJ, intas mara mana misid likin si diri mobile makaba misid ka mana muksi jiwawe ne UN likin ka balami UN muko aine hada kar ka make day mana falai ette ke day ninka sad. Igar kay may falay ka may likuda balay. Falai milik jid America ba boyte America ba sanka boyte intas mar kar kain si DJ ad mana wala de day ba ayo hoy mewe wal barat white ent bero ko rore ten bero kan yemba sidin dai ten misid likin stration bamba de misid ka safari ko moy mude safa arake ka hawi wa ka di san ninki America ga sa galay. Ninki America mi naftir sheba ninkan kin galay me ninki yone si an wini ba ay me ba dai uninka si mana falai we intas mara misid dan sidiri mo ko ayna armayd arkoy dar inka gal me we telefon shi adi hayayta dan kana ya baba ad borta no ya kena hokde diski zamani bane dibe on horto igar ke ge gol ba shekte ar lambar inka gal bakala inka gal lambar ka inka nak su ongo su baba telefon ke diwe aragane ongo su ka da diwe hello baba telefon kan ko da in me bale hello may mal gabadoyo mal ko da ba mu hello Nishana dai baka sai baba ya kaina dai lan sigari ba dirfido igar ke baklay ad ya qibiyale ya telefon ara ka bada sen kana no dafiya gani ma dai kin shay li ko dai da masit fadi adin dibtu ukta ya kaina ilmogan hadal dal ilmo ma wal yarish ka dilal ramo wa ganfur kale tagoy ar America gal shagoy amma bahana balan ibiyale lambar ko in connect baklay igar ke ma ganfur ka antagin baklay ad ya kaina ya baba adin is dirfiya sile sas me ya kaina haduti an kana gan markis lo koday ni maragna kol kal sigal ya hay kol kali ko koday mo da hiliga ya kol kana mayle de la ilaha illallah muhammad sallallahu alaihi wasallam duwajmun wal kol kali sigal mobile ma ana la suway ku la suway mobile lambar kali suway ilo koday ya du an kana gane ni message mi dima telephone kili ma rogoy tan bisa drift iga tartib ma dirfo wala tin show wal ma fama san du ilak sana naga san ukta du wa ana in kada fi shukan sigen bo ya kaina baba ne diptay wa